Ole hello guys, video than Enkawl le data tuntum video tur hi hair loss hair fall Enkawl dan mo solution sam tro chakna te ning chu sam ti resell na hai home care remedy mo kan chevel kan bun vela man mai thei tur omang chi hai lei mai thei mo tau si lo sum sen wang ngai si lo tlom si thasi home care remedy kalo sai don nge ole kan topic kan lu main share tur poi mo kalo sai le anga chu product hian chi sang sang oma professional product le khami unprofessional mo chi sang sang oma hring hi gain ang lawa ngei lo kan oma taima lo kan om ta ni andinan keina kang ngi khanang in ngei lo ve mai thei ka riat tur ni ta product sang le I remedy sang hi dry kwal ve ngai ni mo kan ma ni kan sama hian ti kwal ve na sakanga ya engin ngei ber ti ha kan zon mo ve khangai ta chu anh ấy mang chú trai từ bậc bồi lâu à, thế nên thì lúc các chú thật chung lâu về lại khá chỉ sang về khá trai các chú thật chung lâu này là nhất là thum nu đàn thế nên trai về Tây Lan, mà sao bây giờ chú hay coconut oil hay gan sát châu ngá coconut oil massage mo hay gan scalp hiền chú coconut oil chú scalp isam đại tu rang tok vel khá là ta la chuang sâu ta la sắp pep lum pep căng han chuan lapua in scalp vela kan mo hay aru ta hian scalp hian tin noyang ngai hnu chuak ve kanga chu I massage don ta ni minute som panga ta minute som hi veli massage sanga chu athat na chu hay sam ro tu ra venga sam po ha ron to chak don ta ni chon den drive te po kha atify ve scalp atify chon kar khata voi ni tal mo chon thlathum chung han en chin ta la thlathum hnu han result chu boom bam mani mo result kha thadon lu to chon adot le chon olive oil kha itisap pe panga lum pe mangkan mo lapua in heta scalp tho han noi turania chu minute som thum vel I massage sanga yan I medwal ve anga I massage sanga e butma in zana I apply anga minute som thum massage no han chon cover cover anga he shower cap in mo cover anga chu in nan mi mai don ni zinga chon normal shampoo in isulenga kar khata ave khatal o chupo thlathum tal lo trai leng che chon adot le chon castor oil hei hi lei mai thei no oma aman to lawa chu adrop ang chi no nga mun li vela ten I drop kwalanga chon minus thum vel I massage lenga chon I massage zo han I sampum pui han I hnoi le thei don ta ni I hnoi samkha ati strong anga ati healthy anga sam ron to tur kha pui don ani kar khata voi ni tal o chon thlathum tal kha lo trai leng che chupo adot le chon ginger le coconut oil ginger kha juice ilanga I samina adai tok tur mo ginger le coconut oil kha I mix anga iru ta I apply ang chon minute som panga I massage lenga chon I massage zo khan I sampung pui han I hnoi lenga chon minute som vel I chia anga minute som vel I chia ton hu khan normal shampoo in I wash lenga I su fai lenga chu kar khata ve khatal iti lenga thlathum chung in chu ilo trai lenga hair fall tur venga sam ron to tur kha apui don ani chon hei me chatan big pregnancy ma rai zo hian sam tla hi om thin hi kha chithum galo soi anga rai zo sam tla Enkawl dan thaber chithum galo soi anga chu uluk takin lo ngai thlata ula chon amma sabera chon pre condition ti thin durani ni tin vai khat ti zianga apan hina chon castor oil kha imang le don ta ni scalp mo hair wash ma chin minute nga veli massage anga chu kar khada vai khat itizia don nia chumi jo normal shampoo ni wash le me don nia chon apathumna chon pregnancy week khan haircut kha tinge don ni thangni dana haircut kha itinge don nia haircut proper don hair khan kat tala chon healthy food thelo ina satala real ru kha apoi mo ni real ru kha limla happy lamo hair fall ti ve khangai to wak lo la keima anga lim thei ni tur lim tum tur ni cha chon adot le chon onion himo onion juice in la anga fresh onion juice chu scalp pa in noyanga nin nga vel I massage anga hair wash ma che in chon normal shampoo in hami scalp I massage zo khan noi zo khan normal shampoo in sule me don nia chon chu kar khara ve khatal apply tu rani thlathum chung ilo en chin le don nia to ber chon apple cider vinegar hi poi mo emema isam ilu isam kha
shampoo le conditioner fai takhan han sum sata la fai takhan sum sak turnyo hi chu fai takhan shampoo le conditioner kha han su fai ta la tuinen fiam ni ve in mix to ra ni tuinen ma tuipa ngai nen fiam ni ve in i mix anga bola khan arut le hai scalp pa hian in noi vekanga scalp i massage dewanga chon sampum pu ei noi bokanga chon minute ni vel i chianga chu tuinen chawin itleu fai to me don nia atira shampoo le conditioner ti to wang khan tuinen chawin itleu fai anga chuan kar khata voi ni tal lo apply ta la chu po thlathum chung tal han lo tizia ta la thlathum nu anga chuan result chu thatak khan ni don ni chun kha jong khan ni ta se home care remedy hair loss tan big chun tuna garon soi ho kha atlem thamin ti mai thaya ma se voi le khata avai noi chi ni lowa aingo ber kha lo try ta wa lo tizia ta ola thlathum chung khan lo tizia ta ola karon soi ho ang khan chon chimu zo a result chu in ngei ka ringa result a that ngei ka ringa ni chon machine ani nang lo ka ti kha in ngei lo ni chon adang kha han try le ta ola chu inhlawk pui ngei ka ringa chon khong in inhlawk pui ni chon like and subscribe kha min lo ti sang ta ola comment na pokhan zo na kha lo siam pop bro pai lo mo karon chang ve kang ka riat thai chin le ka pui thaina china kha chon samlam pang har sat na rim kha chu lo chan ve ka tu manga chuan he video hi inhlawk pui ngei ka ringa saberin keima angkhan lo hlim charu nui tam te khangai ni hair loss le hair fall lama asena ni ka ril ru han ngai to reng lo ta olang lo hlim ang che lo nui ang che bye bye next video kami mula theu non